ariko RDF nayo ifite ukuntu muri graduation yo bapasinze kabisa ubona bafite ikintu bita kujyana. Umva nkubwire Samu, ntabwo u Rwanda rukiri mu bihugu byishakisha ku bijyanye no gutegura. Uranyumva? Rukiri mu bihugu byishakisha ku bijyanye no gutegura. Icya kabiri, mu Rwanda hari uruganda rukora bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Ngira ngo hari n'ibyamuritswe barabibonye. Bivuze ngo u Rwanda runabikesha ko rwifitiye bimwe mu bikoresho by'ibanze: imyenda, inkweto, ibikapu, ingofero, kugira ngo babe uretse kuba babona umuntu bahereza imyitozo runaka, ibindi u Rwanda rurabifite. None rwabonye abatoza beza bari buze gutoza izo ngabo neza, equipement nazo zirahari. Noneho bigahurirana na polisi y'igihugu, mirongo migari y'igihugu harimo ko u Rwanda rugomba kuba rufite ingabo zitari zo gupyinata, ni imitamenwa. Inkotanyi nizo zahagaritse jenoside, sibyo? Nizo zabohoye u Rwanda, nizo zakubise umucengezi, ubundi nizo zahabije FDLR na n'ubu zikihabya zigihanganye nayo, nizo zagiye gutanga imisada mu bindi bihugu. Iyo James Kabarebe avuga ibyo ngibyo ntuzabyumve ku ruhando rw'u Rwanda gusa, no ku ruhando mpuzamahanga. Niyo ingabo z'u Rwanda zagiye gutabara bakazicyura zidakoze akazi zitakarangije hanze. Darfur zakoze akazi, Central Africa zirarinda kugeza kuri perezida, Mozambique zirinze inyungu za Amerika n'Uburayi, zirukanye y'ibyihebeye ahantu hangana n'u Rwanda gatatu mu minsi 60. Ingabo 2000 n'abapolisi ni batari bitatu nibo bakoze ako kazi. Mu magambo make, ikintu bita gukotana. Inkotanyi iyo zirwana ni misiyo ziba ziriho, zasabwe gukora ikintu runaka, zigenda zizi icyo zigiye gukora, zifite imyitozo ihagije yuko zigomba kugikora, zifite igikoresho gihagije kiri buze gutuma babigeraho. Gusa bapfa barorera ikizwi gihari tuzi ni cyitwa ideology babibye muri benshi hano mu karere. Nacyo gikomeye cyane, yego, kuko ibindi byo byandi bajya bavuga ngo barashaje, ngo reka da umusaza umwe ufite ingengabitekerezo ashobora kuyanduza urubyiruko 1000. Ariko wowe nimba bakikubwira ngo runaka na runaka bavuye mu Rwanda ari abasirikare ba XFR, ubu bari mu mashyamba ya Kongo, na n'ubu ngo baracyari abasirikare bafite iki? Imbunda. Abo bantu uvuga gute ko ari abasaza cyangwa batakiriho? Gakwerere waramubonye? Si umujene cyane. None se bakuwe ko Gakwerere ari uruhe rugamba atayobora uko wamubonye? Ibaze nk'abagakwerere noneho buzuyemo. Ibaze nk'abagakwerere buzuyemo. Ariko ibyo Patrick Muya yareka ngusetse, ibya FDLR ni seri, ni agafilime k'amaseri. Kuri Patrick Muya FDLR ni agafilime k'amaseri. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, ngo hayi kaze howe udukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu binyura ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Nitwa Samu Gakire, Robert Sympathique kuri mikoro ya kabiri, nawe ameze neza cyane. Robert, uraho neza? Yes, ndaho meze neza. Hariya bura rero Robert yandemye na Sympathique, nirihe uri kubangukira kuri bwira umuntu? Yose na amazina yanjye, iryo anyita ryose ndaryitaba, nkaryitaba Nshemetse. Ntaryo ukunda cyane? Ntaryo ukunda? Iyandemye yakureba. Yego. Inyi? Imana. Kuki batasizeho Imana yandemye? N'ubundi nibyo nuko barigize rigufi kurushaho. Yego. Ubundi niko nitwa Imana yandemye. Turigeze rigufi rero ni yandemye. Sinumva atari byo. Ni Imana. Imana. Ariko ushobora kumbaza iryo nanga. Kubwira izina nanga amazina yanjye. Ni iryo ntitwa. Iryo utitwa? Irihe?
niryo ntitwa nyine niryo nanga. ari akantu jone nabonye nanjye mpita ngatekereza nsanga ari byo. Sinzi impamvu yo mpuye n'abantu bitwa basamu. Mpita mbona ari nge OG. Yego nyine. Erega ntabwo waburi samu ubusamu butakurimo nyine. Urubonye ubonye abandi mbona harimo ubupirate ukuntu nkabona ari nge original. Wenda ubwo nabo hari ukundi babibona. Cyane rwose. Nge nka ba sympathique ni bakiyase na benshi. Ba sempa. Bari bakeya. Sempa undi muntu nzi bita sympathique. Barahari ariko batari benshi. Ariko nta bakobwa baba bitwa sympathique. Baravanze. Harimo abakobwa n'abahungu. Kera hari abantu bajya bambwira ngo bumvaga nitwa cyo bakavuga ngo ni toteme yo mu bascout ngo ntago ari izina ryanjye. Yes. Harya mu bascout habamo za toteme. Iryo se ribamo? Oya ntago ribamo nyine babyitiranye. Nkanye mu scout ukuri nyine dita ko tubabwira ko atari toteme. Harya wabaye mu scout? Warufitiye ranka? Samu dukomeze mwana. Dukomeze. Wafuye muri majoro. Uri retired mu bascout? Sha. Abascout ariko minote nziza wangu, ariko minote nziza. Urigeze kumbwira kera. Urabona kera hari ukuntu n'ubundi twari dusanga tuzi ko ingabo zo muri Kongo zitazi kurwana. Iyi ntambara ya M23 itaraba twari dusanzwe dufite ayo makuru ko zitazi kurwana. No kuvuga ngo na n'ubu ngubu abakongomani ntabwo ari abantu beza ku ntambara cyangwa gushakira intambara. Abakongomani n'abantu bakwiye kuba bafite igihugu cyiza cyubatse neza gifite ibikorwa remezo gikora ku nyanja bakaba bafite za plage nziza uri kubyumva bafite imicanga myinshi ku mazi bafite amazu meza cyane y'imyidagaduro uri kubyumva bafite za arena bafite nka arena ikubye nk'u Rwanda 7 uri kubyumva ni byakomane bakwiye kuba bafite aba producer beza uri kubyumva bafite aba producer beza bafite studio nziza za muzika bafite abadozi beza b'imyenda bafite abogoshi beza. Muri Kongo hakwiye kuba hari inganda nyinshi zikora amavuta yo kwisiga bashaka bagakorana mu korogo. Muri Kongo hagakwiye kuba hari inganda nyinshi zitunganya imikufi mu mabuye y'agaciro yo muri Kongo uri kubyumva. Muri Kongo hakwiye kuba hari uruganda rukora televiziyo z'amafrati. Hakwiye kuba hari uruganda rukora radio za chaîne musicale. Byose no kubwira muri Kongo ndi kukubwira nyine hagakwiye kuba ariho abantu ba mbere bahinga inka barazihinga korora. Ubwo ni ikirendaga kuganisha ubundi bakwiye kuba bahinga inka n'ingurube n'inkoko. Bakwiye kuba muri macakwe kuba ari aborozi beza b'amatungo kuko agashitu barakemera. Uranyumva neza? Ibyo byose rero ndi kubwira ni bimwe mu bintu abakongomani bikundira. Ntago abakongomani ari babantu bo kujya gushakiramo intambara. None rero kera bacaga gutera sori nyine bumvikanisha ko batazi ibintu by'intambara bakakubwira ngo buriya ngo umuskuti wo mu Rwanda cyangwa umudive umujiya. Yego. Ibana muri Kongo ngo yakora majabu cyane. Muri make umujiya wagize umujinya yakubita section. Ibana hari igihe ubona umujiya n'amaranko kavuga ati noneho nafande wahebwa kabyarabwe. Niwe bitande. Eno baskuti urabona ukuntu hari ukuntu nk'abaskuti abana agafunga. Kuri discipline nyinshi kuko urabizi hari n'igihe kiba ngombwa bakakunyuzura bitoroshye. Nje hari nk'igihe njya ndeba nka parade basirikare b'ibindi bihugu nkabona birahengamye kandi bari kugenda ko ubundi parade ya mbere ibaho nabonye irenze ni y'Abashinwa. Bishobora ko baba banasaba na reshya. Utuntu twose tumeze uca washyiraho nivo. Yego. Ariko RDF nayo ifite ukuntu muri graduation yo bapasinze kabisa ubona bafite ikintu bita kujyana. Umva nkubwire Samu. Ntabwo u Rwanda rukiri mu bihugu byishakisha ku bijyanye no gutegura. Uranyumva? Rukiri mu bihugu byishakisha ku bijyanye no gutegura. Icya kabiri. Mu Rwanda hari uruganda rukora bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Ngira ngo hari n'ibyamuritswe barabibonye. Bivuze ngo u Rwanda runabikesha ko rwifitiye bimwe mu bikoresho by'ibanze imyenda, inkweto,
ibikapu, ingofero, kugira ngo babe uretse kuba babona umuntu bahereza imyitozo runaka, ibindi u Rwanda rurabifite. None rwabonye abatoza beza bari buze gutoza izo ngabo neza, equipement nazo zirahari, noneho bigahurirana na polisi y'igihugu. Mu mirongo migari y'igihugu harimo ko u Rwanda rugomba kuba rufite ingabo zitari zo gupyinata, ni imitamenwa. ejo nabonye n'igabiro cyangwa n'igago, ejo nabonye basoza imyitozo y'ingabo. Yego, wabonye ibitendo? Nabonye ikintu bita, hari n'indi kuvuga aba bantu abanyarwanda nkatwe aba bana barurira bagasimbuka mu mazi akibira, nkavuga ni Mungu wangu. N'abanyarwanda ikintu cya mbere rega n'umwitozo. Yewe we, ikintu cya mbere n'umwitozo. Burana bakakubeshye nimba umuntu yatojwe neza, afite nawe ubuzima buzira umuze no mu mutwe hazima, afite ubwenge buzima, uratekereza gute se ko umwitozo icya mbere uwamuhaye uwo mwitozo yamwigishije gukora ibyo ari gukora? Umuntu mugenzi wawe nkawe ari gukora ibintu, ari kugusaba kubikora, kandi ibyo usabwa byose kugira ukora ibyo bintu nawe urabyujuje. Naho ngaho ubonye ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, wabonye ko mu Burundi habaye defile yo kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge. Yego, abarundi bonyine ubwabo bifatiye ziriya video, mwiboneye mwirebeye, bifatiye ziriya video bazigereranya na video zo mu Rwanda ho habaye akarasisi. Bisabira perezida wabo basi kutajya kure cyangwa ngo akore byinshi, gerageza wigana u Rwanda, ti n'ubundi mu rwigana kuri byinshi, ariko ni munarwigane no kuri ibi bintu. Abasirikare bamenye uburyo bambaye, bamenye uburyo ibintu byose bimeze, bamenye uburyo ibintu bigenda. akantu nashaka kumvisha, muri 2009, yego, ubwo ingabo z'u Rwanda zari zagiye muri hariya niyo operation umoja wetu. Ubu icyo gihe retired General James Kabarebe niwe wari CDS. Yego, wari umugabo w'ingabo. Noneho mu kuvayo hari abo bazanye, hari no mu basirikari bakuru, hari umukoloneli bazanye, sinibuka ukuntu yitwa. Noneho hari speech nyine Kabareba ibaze 2009 nibwo yavugaga ngo, nibwo yamubwiraga, reka mbi play ngo byumve. Yego, bikene twumva amuzanye imbere, ari kumwereka ingabo nako ubwo zari zanamubonye ko nizo zamuzanye ngo agire icyo avuga. Aravuga ngo nyuzamwe maso z'ingabo wari buzatsinde. Wazibonye ngo ntazibonye mu general. Aka kantu uretse turakavuga aho, reka mbanze nga play. Ari nawe ari n'undi wari we wese, simpamye ko hari wanesheje ingabo zaradiye. Ni ibintu bitashoboka. Nta muntu n'umwe jewe nzi, nta ngabo na zimwe nzi zibaho zanesha radiyo. Ni ibintu bitabaho. Batunesha bateze, twe turabanesha. Ni ibintu bidashoboka. Ngira ngo hirya sinzi ukuntu twari turi kuvuga uburyo bafata imyitozo. Ego, nibiki aka kantu gahita kanza mu mutwe na discipline bagendana. None se wowe hari ingabo zizari zazinesha? Mbo wenda reka tuve 2009, imyaka 17 irashize abivuze, guhera ngiye muri 94, sibyo? U Rwanda rwarwanye n'ingabo nyinshi, zirimo n'iz'abanyamahanga. Nibyo ndi kuvuga. Ubwo tugera tureba nuvuga ngo intambara, hari n'igihe muri Kongo habereye intambara y'ibihugu bingahe byateraniye ku Rwanda 2 3 4 5, n'izindi erega uribukana muri izi operation Kitona, za operation Kitona, n'izindi kugeza nejo bundi rega ibi byose mureba se ntibabaruviriye hindimwe. Sadeke ngiraje ngije kubita kunguru ngitampiga kunguru mwingine ariko wanani basi. None kubita intambara z'umucengezi. Ukazana birabyo bacengezi. Umucengezi yari yarabaye umucengezi. Umukuri guhari. Inkotanyi nizo zahagaritse jenoside. Sibyo?
nizo zabohoye u Rwanda, nizo zakubise umucengezi, ubundi nizo zahabije FDLR na n'ubu zikihabya zigihanganye nayo, imisada mu bindi bihugu, nizo zagiye gutanga imisada mu bindi bihugu. Iyo James Kabarebe avuga ibyo ngibyo ntuzabyumve ku ruhando rw'u Rwanda gusa, no ku ruhando mpuzamahanga niyo ingabo z'u Rwanda zagiye gutabara bakazicyura zidakoze akazi takarangije hanze. Darfur zakoze akazi, Central Africa zirarinda kugeza kuri perezida, Mozambique zirinze inyungu za Amerika n'Uburayi, zirukanye y'ibyihebeye ahantu hangana n'u Rwanda gatatu mu minsi 60. Ingabo 2000 n'abapolisi niba atari bitatu nibo bakoze ako kazi. Mu magambo make ikintu bita gukotana, inkotanyi iyo zirwana ni misiyo ziba ziriho, zasabwe gukora ikintu runaka, zigenda icyo zigiye gukora, zifite imyitozo ihagije yuko zigomba kugikora, zifite igikoresho gihagije kiri buze gutuma babigeraho. Uranyumva neza? Bafite n'amakuru ahagije. Ndagira ngo ko hano muri aka karere k'ibiyaga bigari dutuye cyangwa East Africa dutuyemo, ibihugu byinshi byagiye bihura n'ibibazo by'intambara n'iki tubizi. Yego. Ariko ikintu cyitwa air defense system, cya gikoresho cya gisirikare urasa ku igihugu kikamira igisasu kirashe, babibonye bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda, ndetse abanyafurika benshi bara nibyo bintu byagiye bituma ibihugu bimwe na bimwe bihita bikura ingabo muri Kongo. Urabyumva? Bikavuga ati ntituzanahagaruka. Ingabo wumvisha ingabo zavuye muri Kongo, ibihugu byaciye ingabo zabyo zari zaraje muri Kongo. Izo ngabo zari zaraje zivuye mu bihugu byabo zije gutabara Kongo. Waba uzi neza ko zatatse ngo abasirikare babyo ngo baguye muri Kongo, bamwe bakanabigereka ku Rwanda, ingabo z'u Rwanda ngo nizo zabishe, ngo u Rwanda rwabishe. Oya, Marema we yavuze ko ngo n'abasubiyeyo ngo bahamutse bo muri South Africa. Yabwiye ati imyitozo mufite, yabwiye abayobozi b'igihugu ati imyitozo ingabo zacu zifite ntabwo ari kujya guhangana na ziriya ngabo z'u Rwanda, ni mu bagarure babanza bafata imyitozo bagabanye inda. Ubwo rero nabo ni nka Kongo bagiye gukora iki? Gufata imyitozo mishya bakagabanya inda, bagashaka ibindi bikoresho bigezweho, ubuzima bugakomeza bakubaka igisirikare. General ntiyatera intambwe. Uri buka umusaza avuga ngo boy go and ask them what happened. Do you remember? Biriya byose rero babandi bari bafite the aim was not M23. The aim was Rwanda. Uzi nigeze nkubwira, buriya uzi ibintu by'u Rwanda ukuntu bimeze. U Rwanda rufite igisirikare gikomeye, u Rwanda rufite inzego zikomeye z'ubutasi. Aho ngaho menya u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi, simvuze mu karere cyangwa ku mugabane, mvuze ku isi, ni kimwe mu bihugu ku isi bigendera ku makuru y'ubutasi, bigendera singubwiye ngo bibona amakuru y'ubutasi bikagira gute bigabyinata. Oya, bigendera ku makuru y'ubutasi. Hari icyo amakuru y'ubutasi yerekana, hari icyo amakuru y'ubutasi agaragaza. Nta na rimwe u Rwanda rurigera rutesha agaciro amakuru y'ubutasi. Ibyo nshatse kubivugira iki? U Rwanda rufite amakuru y'ubutasi rwizeye agaragaza ko igihugu runaka kigiye gutera u Rwanda. Sintekereza ko u Rwanda, uburyo u Rwanda rutekereza, sintekereza ko u Rwanda rwategereza ngo icyo gihugu kibanze kirutere. Ariko ayo ni amahame y'u Rwanda kuva ku gihe cy'abami. Simbitekereza. Aho rero ni naho filozofi z'abayobozi b'ibi bihugu ziba zitandukaniye. Umuperezida umwe amaze imyaka 2 arira ngo dufite amakuru ko bazadutera. We ibyo birangiriye muri bazadutera. Abandi bo nta nubwo bisaba ibintu byinshi, ni ukugira ayo makuru gusa. I found you where izo drone zituruka. Uranyumva neza? Kumenya ayo makuru gusa
birahagije. None se ubundi bibaye kumenya amakuru y'ubutasi bidahagije, ubutasi bwaba bubereyeho iki? Bwaba bubereyeho iki? Ejo bundi perezida Donald Trump hari inama yari yitabiriye menya ari i Burayi, agiye kurira indege baramubwira ngo hari amakuru avuga ko igihugu cya Iran gishobora kukurasa. Israel ihita itangaza ngo ifite amakuru y'uko Trump ashobora kuraswa. Uzi byabaye? Ntabwo Trump yagiye muri ya ndege. Tuzi indege perezida wa Amerika agendamo ubwirinzi bifite n'ubuhangange, yaranze, yagiye ukundi, yagiye mu bundi buryo. Ayo ni amakuru y'iki? Y'ubutasi. Trump nawe akimara kumenya amakuru yose atangaza ngo misiri 1000 n'izindi bihumbi ziri kwaka, ziri gushyushywa. Igihe cyose haba hagize ikimbaho ndi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, misiri 1000 zo guhita ziraswa kuri Iran n'izindi bihumbi zaza zizikurikiye, ziri ready, ziri kwaka. Amakuru y'ubutasi gusa umva imyanzuro bahita bakubwira bati misiri 1000 zarakijwe, ziratunganyije, ziri hari, Iran yibeshye ibikore. Agahita ahindura n'indege. Icyo kintu ntagica amazi, agahindura indege, amakuru akaba aratandukana no babwiye ati ariko rero hari ikibazo, reka kugenda mu ndege. Ati non, je dois partir. Ok, nananiye abagome n'abaganga. Ok, haya ni husu. Ariko ara na makuru yaravuye he? Nay'ubutasi bwari bumuhaye. Yego, ibyo byose rero icyo nshaka kukubwira, aba bantu bose ubona izi ngabo zose ziba ziza zigambirira kugirira nabi u Rwanda, abandi bagambirira gusenya u Rwanda, abandi bashaka kwica abayobozi b'u Rwanda, abandi bashaka kugarura jenoside mu Rwanda. Narakubwiye ngo u Rwanda ruri tayari kwakira buri wese uko yaje. Ikintu kijya kimbabaza ni kimwe, hari abantu bajya bashaka kuza mu Rwanda bitwaje intwaro, barasa, bica. Ntibahari cyangwa barahari? Cyangwa bafite ibyo bitekerezo? Barahari cyangwa ntawe? Ariko iyo babigerageje u Rwanda rukabapfubiriza mu nzira, bavuza induru. Nibyo byawe ndi kukubwira nyine ngo baba bameze nka wa mwana mama waba yarareze baje ku buryo cyetse azati mureka gukubite, bavuza induru atarira. Noneho u Rwanda rwavuga ruti noneho ibyo bivuyeho ni muze, bakanga. Hari n'uwavuze ngo azaza rutakirimo umututsi n'umwe. Ni ryari u Rwanda rushobora kubaho rutarimo umututsi? Kuko impamvu ubwira ngo ntagenda kimwe u Rwanda rushobora kuba rudafite umututsi, uretse ibyo bintu bazanye by'abatutsi n'ibiki bindi. Uwo mwita umututsi banza ubwo bwabwa bw'ubututsi, fata n'umunyarwanda. Ni ryari umunyarwanda yifuza kuzagaruka mu Rwanda rutarimo umunyarwanda? Ese ahubwo niyifuza kugaruka mu Rwanda rutarimo umunyarwanda, azisanga wenyine, azimarira icyo, azakora iki, aziyobora? Byose nyine mind involved, n'abantu bafite ibitekerezo bipfuye biri aho ngaho. Gusa hari abicaye kuri uwo mutogoto w'inkono, abandi benshi bakomeje gupfa, kuko erega imyaka ibigenda bayicuma iminsi. Gusa bapfa barorera. Ikizwi igihe ari tuzi ni icyitwa ideology babibye muri benshi hano mu karere. Ni nacyo gikomeye cyane. Yego, kuko ibindi byo byandi bajya bavuga ngo barashaje, ngo kada umusaza umwe ufite ingengabitekerezo ashobora kuyanduza urubyiruko 1000. Ariko wowe nimba bakikubwira ngo runaka na runaka bavuye mu Rwanda ari abasirikare ba XFR, ubu bari mu mashyamba ya Kongo, na n'ubu ngo baracyari abasirikare, bafite iki? Imbunda. Abo bantu uvuga gute ko ari abasaza cyangwa batakiriho? Gakwerera waramubonye? Si umujene cyane. None se bakuwe ko Gakwerere ari uruhe rugamba atayobora uko wamubonye? Ibaze nk'abagakwerere noneho buzuyemo. Ibaze nk'abagakwerere buzuyemo. Ariko ibyo Patrick Muya yareka ngusetse. Ibya FDLR ni seri, na gafilme k'amaseri.
kuri Patrick Muyaya Eh. FDLR ni agafilime k'amaseri ije mwarabyemera ubundi akabihakana kuko ubundi dore uko bimeze episode ya mbere FDLR doesn't exist. ntibaho Episode ya mbere nuko FDLR itabaho, ibyo nibyo yatangiriyeho nuko byatangiye. Episode ya kabiri the FDLR it's just a story about minerals. ni urwitwazo cyangwa se ni inkuru baba FDLR igihe cyaragize avuga ko FDLR ari amabuye y'agaciro ya Kongo. yego Ntabwo bizi cyangwa urabizi? ndabizi FDLR ni amabuye y'agaciro ya Kongo. Umva episode ya gatatu. The FDLR are too old. barashaje FDLR barashaje. havuye mu Rwanda bakoze barashaje Iyo ni episode ya kangahe? gatatu Umva episode ya kane. The FDLR are in areas under AFC M23 control. ngo bari mu bice AFC M23 igenzura Iyo ni episode ya kane. Umva episode ya gatanu. We signed an agreement with the FDLR. ubwo arabemeye Twasinyanye amasezerano na FDLR, ubwo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma yasinyanye. amasezerano Watangiye uvuga ko abantu batabaho. Uvuga ko abo bantu ari cyitiriro ahubwo ari amabuye y'agaciro. Uragaruka uti abo bantu barashaje. Uragaruka uti bari mu bice bigenzurwa na AFC 23. ntabwo uruzi ko urabemeye ko bariho Uragarutse noneho twasinyanye amasezerano. Iyo komedi uri gukina ariko nizere ni iyi. nizere ko akagumana ibintu baba babibona basi babasha kubikorera analize bari umuvugizi wa guverinoma filime bari gukina abakongomani nyirizina cyangwa nitwe tubibona Abakongomani ntabwo uko twumva aya makuru nuko tuyakira bo siko bayumva sinako bayakira. Uranyumva? Siko bayumva sinako bagira bate sinako bayakira. Bo bafite context bahita bayajyanamo, bafite ukundi kuntu bahita babikora cyangwa ukundi kuntu bahita ko babyumva. Uranyumvishe neza? Kuko bo n'umukongomani ushobora kumva bino bintu turi kumva ahita kwishidukira hejuru ngo ngo kwa mugani ibi bintu sibyo. Batangiye bavuga ko bitabaho, batangira bavuga ko bashaje, bikomeza bavuga ko bari mu bice bigenzurwa na AFC M23. None bari kuvuga ngo basinyanye nabo amasezerano, babakuye he? Babasanze yego byagenze bite? Habaye iki? Kera bagendaga banavuga ngo ni excuse, ngo ni rwa rwitwazo nyine niko abantu ngo ni ku Rwanda rubifata. FDLR n'existe pas. FDLR c'est juste une excuse. Pas de menace FDLR en RDC. Les FDLR sont déjà démobilisés. Uri kubyumva? La question de FDLR est réglée. Les FDLR ibyo nibyo batangiye bavuga muri Kongo, ngo nari maze no kubivuga. Batangira bati FDLR existe. Les FDLR sont une menace. Ni mukanwa biri kuva mu kanwa ka Patrick Muyaya. Bakavuga désarmement des FDLR en cours. Protocole de démobilisation signé. Nous travaillons avec les FDLR. C'est le Congo. aho ngaho umuntu yakora mu iki ko numva harimo Mu magambo make ibi byose bagiye bavuga ko ari gushaka kuyobya u Rwanda no kuyobya uburari n'amahanga. ariko Ibyago bagize u Rwanda rwagumye ku kintu kimwe ruvuga. ibyo byo kuri FDLR uraza kubihuza n'ibyo bavuga kuri M23 n'abakongomani byagenze utya none ejo bundi wumvisha avuga ati totally n'abanyarwanda. Ubu noneho no muri ya dialogue inclusive muri bya biganiro biteganyijwe muri Kongo babajije Patrick Muyaya batese muri ibi biganiro muzatumiramo M23. Aravuga ngo ibyo bintu uracyabitekereza, urashaka gutumira u Rwanda mu biganiro kandi ari ibiganiro bireba abakongomani. Kandi mu magambo make niba badatumira AFC M23 bazaba bakimuye iki ntibizayikura mu bice igenzura. Gambwira ibiganiro bere inclusive by'abakongomani biri intano biri kubera mu gihugu Mu magambo byo gushaka gukemura ikibazo bafite ariko badatumiye AFC. ubu ni ikibazo bafite ni ikihe kindi? N'ubutaka batwawe.
babutwaye nabande AFC M23 ubwo cyerekana ujya gutumira abantu bantuza uno mu bakatumbi ba Moyize ukareba n'aba bantu buwandi umva kuri guhari reka urabizi ko birabiganiro AFC yanavuze ko itakina bishaka ko nta n'umusaruro byatanga yego reka noneho ntibanayitumire sibyo kuko byabereye Kinshasa AFC ntiyabyitabira na Kabila ntiyabyitabira reka noneho ntibabatumire nibamara kutabatumira bagende babikore officially bidasubirwaho bazaba batanze ibice bifitwe na AFC M23 kimwe mu bintu nzi bazaba babitanze batanabisubiza inyuma umunsi bizaba tuzaba turi kubikurikirana tuzaba duhari ariko ubu munsi bizaba biri kuba AFC ishobora kuzahita yigarurira ibindi bice bikomeye none se hari n'ibindi yarayigaruriye none ndibi byo bazaba bagiye gucelebrating ni ukuvuga ngo Kinshasa bazajya bafeta ukwabo na AFC M23 ngo wibuka se bishime ukwabo ari gutanga bouquet de fleurs ubwo ni ukuvuga ngo buri ruhande abahungu bati deja tombe agahita avuga ati Kongo uzamunene Minembwe nawe yafashwe yasohotse yagiye na Minembwe yafashwe yagiye yasohotse ibi bintu byose urebesha amaso inde ashobora kuba ngo ari kwita ku minsi ya nyuma mu Budage simbizi ariko ubwo nuko bimeze nyine nuko kiro kubyara kwerega anibyarire ahubwo niyonkwe umwana no umugisha nazucu agiye kubyara urumva neza ibintu ukuntu ibintu biba bimeze rero Samu ikintu kiriho nuko ibintu byose bibera muri Kongo ikigaragara nuko Tshisekedi n'abantu be bafite igice bazayobora n'abandi na Kabila n'abantu be bafite ikindi gice bazayobora ibyo byo niko bizagenda rwose ntabwo Kabila ashaka kuyobora igice rega Kabila umuntu wigeze kuba afite igihugu buriya kumbwira ngo ntabwo Joseph Kabila Kabanga yakongera kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose nk'igihugu never ubwo rekireka niba komeza swat Kongo izacikamo ibice cyangwa se ibe etat federal niba etat federal Kabila azajya kuyobora iwabo n'ubundi barya ni muri Katanga yego Katanga se ko numvishe ngo ntuzagiyeyo ariko ngo hatangiye operation yakomeye ende wagiyeyo Lubumbashi Tshisekedi yatangiye urugendo rwa Lubumbashi ndetse bari buze no kujya mu ntara ya Romami aho ari buze gutaha ibitaro ni kuri wa gatanu aho ari buze gutaha ibitaro byitiriwe umugore we Hopital Denise Nyakeru ibitaro byitiriwe umugore wa Tshisekedi ngo bahisemo kumwitirira ibyo bitaro bitewe ngo n'uruhare agira n'uruhare akomeza kugaragaza mu bijyanye no kwita ku buzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ni icyitegererezo mu kwita ku bijyanye n'ubuzima ibyo ntacyo bitwaye yego ibyo ntacyo bitwaye nibashaka zamwitiriye n'imihanda nuko bimeze nimba bari kubikora cyane simpa reka ngushimire asante sana Samu reka nanjye ngushimire nizere yuko abakunzi bacu namwe umeze neza reka dukomeze tubategurira ibindi biganiro turacyari kumwe asante sana